Ćao svima i dobrodošli. Jel vam poznat onaj osjećaj, ustaneš ujutru, pogledaš u raspored i vidiš pismeni zadatak i prva misao koja sevne kroz glavu je o ne, opet sastav. Pa slušajte sad ovo, danas ćemo to da promenimo i to zauvek. A da, javni neprijatelj broj 1. Taj prazan beo papir koji nas gleda i kao da samo čeka da se napravi neka greška. Znate onaj trenutak kad mozak jednostavno stane, potpuno zablokira? Baš poznat osjećaj, zar ne? I onda, naravno, kreće ona lavina misli. Prva i najočiglednija je, ko još voli da piše sastave, uvek deluje kao neka dosadna obaveza, nešto što se baš mora. A odmah za tim stiže i onaj parališujući osjećaj, totalna blokada. Bukvalno kao da su sve ideje na svetu odlučile da odu na odmor baš u tom trenutku. Svi smo to prošli. Ali, šta ako kažem da postoji rešenje? U redu, idemo. Vreme da se sva ta panika i strah od praznog papira pretvore u nešto potpuno drugačije, u nešto stvarno moćno. Da, dobro se čuli. Ne radi se ovdje samo o petici srpskog. Pisanje je u stvari veština koja otključava neka neverovatna vrata za koja niste ni znali da postoje. To je alat koji će vam služiti ceo život. Zamislite samo, jednog dana poželite da snimite vlog koji će svi da šeruju. Trebaće vam dobar scenario. Ili aplicirate za posao iz snova. Savršen e-mail može biti presudan. Pokrećete blog ili predstavljate neku svoju genijalnu ideju. Sve je to pisanje. Sve je to u suštini samo jedna vrsta sastava. Spremni? Krećemo sa našim GPS-om za pisanje. Prvi korak, verovali ili ne, uopšte nije pisanje. To je istraživanje. Zamislite da smo avanturisti koji traže skriveno blago. Taj proces se zove oluja mozga ili brainstorming. Najvažnija stvar je da pre bilo kakvog pisanja sakupimo što više sirovih ideja. I to bez ikakvog osuđivanja. Svaka ideja je kao dragulj. Svaki trag je bitan. Uopšte ne razmišljamo da li je nešto dobro ili loše. Samo sakupljamo. Evo i dve super jednostavne tehnike. Mapa uma je fantastična. Stavite temu, na primjer jesen, na sredinu papira i onda samo crtate linije i pišete sve što vam padne na pamet. Lišće, kiša, kestenje, topli čaj ili probajte brze beleške. Samo bacajte reči na papir bez ikakvog reda i cenzure. Cilj je da se napuni sanduk blagom. Dobro, sanduk je pun blaga, to jest ideja. Šta sad? Sad nam treba mapa, treba nam ruta koja će nas voditi kroz priču. To je u stvari kostur našeg sastava. Svaka dobra priča ima ovu jednostavnu GPS rutu. Uvod kojim zgrabimo pažnju. Razrada gde polako razvijamo priču koristeći ideje koje smo sakupili. I naravno, zaključak gde zaokružimo celo putovanje i ostavimo čitaoca sa nekom jakom mišlju ili osjećajem. I evo je moć dobrog početka na delu. Pogledajte samo razliku. Umjesto onog dosadnog danas ću pisati postavite neko pitanje. Opišite neku misterioznu scenu. Neka se svako ko čita odmah zapita čekaj, šta će se desiti dalje? A ovo je zlatno pravilo. Pravilo koje pretvara dobar sastav u nešto izvanredno. Ne pričajte, nego pokažite. Umjesto da se samo kaže bilo je hladno, opišite taj osjećaj. Neka se osjeti mraz na obrazima dok se čita. To je prava magija. Imamo ideje, imamo i strukturu, vreme je za treći i najzabavnija korak. Vreme je da se našoj priči dodaju specijalne moći kao u nekoj videoigrici. Upravo tako. Ovo su naši jezički power-upovi. To su specijalni potezi koji će obične rečenice pretvoriti u slike koje se ne zaboravljaju. Prvi na listi je poređenje. Stvarno jednostavno, a tako moćno. Povežemo dve stvari rečima kao ili poput. I odjednom vetar više nije samo vetar. On ima dubinu, on nosi neku staru priču. Cool, a? Idemo na sljedeći nivo metafora. Ovdje smo još hrabriji. Ne kažemo da je jesen kao čarobnjak, ne. Kažemo da ona jeste čarobnjak. To stvara jednu neverovatno jaku sliku u glavi. I na kraju, personifikacija. Ovim oživljavamo prirodu, dajemo ljudske osobine stvarima. Drveće više ne landara, ono pleše na vetru. Oblaci ne ispuštaju kišu, oni plaču. Čitav svet odjednom postaje živ i nekako ispunjen emocijama.
U redu, prošli smo kroz sva 3 koraka. Imamo mapu blaga, GPS rutu i specijalne moći. Ajde sada da sve to spojimo. Da vidimo kako naš GPS radi na jednom konkretnom primjeru. Neka tema bude mirisi jeseni. Slušajte samo ovaj početak. Umjesto običnog naslova imamo intrigantne jesenje šaptače, a prva rečenica, ona ne kaže prosto stigla je jesen. Ne, ona nas uvlači zagonitkom, osjećajem mirisom i odmah smo zaintrigirani. I pogledajte ovo savršeno pokazuje naš power up. Mirisi su poput skrivenih poruka. Upotrebili smo poređenje i odjednom ceo opis dobije jednu potpuno novu poetsku dimenziju. To je ta moć o kojoj smo pričali. I to je to. Ključna poenta je, sada svako ima svoj lični GPS za pisanje. To je alat koji onaj strah od praznog papira pretvara u jednu uzbudljivu avanturu. Nema više gubljenja, samo jasan put do cilja. Zato sljedeći put kad se nađete pred praznim papirom, setite se ovoga. Nema bespomoćnosti. U svakom od nas čuči jedan avanturista, detektiv i pripovedač sa supermoćima. A sada, ostalo je samo jedno pitanje. Koja je vaša sljedeća priča?